إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى. نحن الآن في الفصل الثامن والعشرين من دراسة اللغة العربية سهلة مستعملا الكتاب الخامس. نحن الآن في الدرس الثالث الصفحة 30 من الكتاب الخامس من سلسلة كتب اللغة العربية. كالعادة قلت لكم بأن في هذا الدرس نحن ندرس الفاعل والمفعول به. الفاعل والمفعول به، فلعلكم تكتبون كل التمارين من هذا الدرس وأنتم تفهمون بياني عن هذا الدرس، أي عن الفاعل والمفعول به. اليوم نحن نقرأ النص الثاني. قرأنا النص الأول وأجبنا الأسئلة التي تتعلق بالنص. الآن النص الثاني، الحوار بين الأم وبنتها. الآن نحن في الحوار بين الأم وبنتها. Sekarang kita berada dalam perbualan yang kedua daripada pelajaran 3 ini, yaitu al-hiwaru baina al-ummi wa bintiha. Dia punya maudhu', tajuknya adalah perbualan antara emak dan anak perempuannya. Emak dan anak perempuannya. Al-ummu adalah emak, wa binti adalah seorang anak perempuannya. Al-ummu, ya binti madza fa'alti al-yawma inda dhahabi ila suqi. Huna al-ummu, ya binti, wahai anak perempuanku, madza fa'alti al-yawma, apa yang awak telah buat sekarang, inda dhahabi ila suqi, semasa saya pergi ke pasar. Maknahu al-ummu hiya dhahabat ila suqi, ummu pergi ke pasar, summa raja'at, lepas itu dia pulang, wa ar-ruju' fil baiti wa hiya sa'alat bintahu, dia tanya anak perempuannya, madza fa'alti. Misal al-ummu pergi ke pasar 3 sa'atin min as-sa'ati as-sabi'ati, daripada pukul 7 ila as-sa'ati al-ashirati, sampai pukul 10 masalan. Fa lamma raja'at min as-suqi, bila balik daripada suqi, wa hiya sa'alat madza fa'alti, apa yang telah kamu buat. Nama fi waqti ghiyabi, maknahu fi waqti kuntu akunu fi as-suqi. Fa anisu al-bintu ismuhu Anis. Nam, tabakhtu al-aruzah. Tabakhtu al-aruzah, saya telah masak al-aruzah, telah masak nasi. Wa qalaitu as-samaka, dan saya telah goreng ikan. Qalaitu as-samaka wa ghasaltu al-malabisa, dan saya telah cuci pakaian-pakaian. Wa kanastu al-arda, dan saya telah kanastu al-arda, saya telah kanastu makna saya telah sapu lantai. Thumma ramaitu al-qumamata, lepas tu saya telah buang semua kumamah. Kumamah adalah sampah. Fi sunduki al-qumamah, di dasbin. Sunduk al-qumamah maknahu di tun sampah. Tun sampah. Fa huna tabakhtu al-aruza. Nam, kullu huna kullu al-fi'lu muttasil bi tu. Limadha? Li'anna tu huna dhamir bimakna ana tabakhtu, ana qalaitu, saya goreng, ana ghasaltu, saya basuh, ana kanastu, saya cuci, wa ana ramaitu, dan saya buang. Semua adalah tu kama darasna fi tasrifi al-fi'li al-madhi. Fa huna misal tabakhtu al-aruzza wa tabakha huna fi'lun.
هنا فاعل والأرز هو مفعول به. لا يمكن أقول طبخت الأرز. نعم، طبخت الأرز هذا خطأ، ليس هناك معنى. وقليت السمك والسمك مفعول به. وغسلت الملابس، الملابس مفعول به. وكنست الأرض والأرض مفعول به. ورميت القمامة والقمامة أيضا مفعول به. والمفعول به منصوب بالفتحة. مفعول به dia punya tanda alamat adalah dia mansub dan alamatnya adalah berbaris atas. Al-ummu masyaallah. Nah, ta'ajab al-ummu masyaallah maknahu ma aktsara amalaki. Ma aktsara amalaki. Nah, ma aktsara amalaki. Maknahu banyak betul kerja yang awak buat. Ma aktsara amalaki. Maknahu madahat al-ummu Anis. Madahat al-ummu bintahu, emak memuji anak perempuannya. Hal istaiqaz, nam hal istaiqazat ukhtuki Aminatu minan naumi. Itu masalah nam hal istaiqazat. Istaiqaza ana istaiqaztu anta istaiqazta, anti istaiqazti huwa istaiqaza wa hiya istaiqazat. Telah bangkit, telah bangun. Fa huna al-ukhtu muannath hiya fa hal istaiqazat ukhtuki. Ukhtu huwa fa'il. Ukhtu fa'il wa istaiqazat huwa fi'lun lazimun. Aminatu maknahu ismu ukhti. Nah, minan naumi daripada tidur. Anisu na'am istaiqazat qabla qalil, dia telah pun bangun sebentar tadi. Wa bakat, dan dia telah menangis. Wa bakat, dia telah menangis. Ana bakaitu anta bakaita, anti bakaiti, huwa baka wa hiya bakat. Fa'altu al-labana, saya telah buat susu. Fa'altu wa tu huna fa'il, al-labana huwa maf'ulun bihi, laha wa syaribtihi, dan dia telah minum susu tersebut. Huna wa syaribtihi, wa ti huna fa'il, wa hi huna maf'ulun bihi, wa syaribtihi. La, huna laysa wa syaribathu. Nah, nasif wa syaribathu maknahu ukhti syaribathu. Nah, maratan ukhra, nah, fa'altu al-labana, saya telah buat susu laha kepada saudara perempuan saya ini. Wa syaribathu, dan dia telah minum susu tersebut. Wa hiya syaribat. Wa hu huna maf'ulun bihi. Ba'da dhalika namat maratan ukhra, lepas itu dia tidur sekali lagi. Maratan ukhra, sekali lagi. Al-ummu aina Najwa wa Salma, di manakah Najwa wa Salma? Nah, al-bintani ismuhuma Najwa wa Salma. Anisu kiltahuma, kedua-duanya. Kiltahuma fi ghurfati ad-dirasati qabla qalil. Maknanya kedua-duanya berada dalam bilik belajar sebentar tadi. Fi al-baiti la yumkin hunaka ghurfatu ad-dirasah. Nama fiha kutub, masalan maktabah, nama fa ba'dun nas nam hunaka ghurfa al-qira'ah, ghurfa ad-dirasah, maknahu nama hum yadrusuna fi hadhihi al-ghurfa wa hum yad'una kutub, nama wal asya' li al-qira'ah wa li al-kitabah fi hadhihi al-ghurfa. Wa hunaka ghurfatun naumi, bilik tidur, nama wa hunaka ghurfatu al-julus, bilik tetamu dan sebagainya. Fa huna ghurfati ad-dirasati qabla qalil Najwa raja'at durusaha. Najwa raja'at durusaha. Fa raja'at huwa fi'l madin, durusa huwa maf'ulun bihi. Durusa maf'ulun bihi. Aina fa'il? Al-fa'il huwa الضمير نعم هي معناه نجوى. وأما سلوى, sementara سلوى فكتبت. درسنا إذا كان أما. نعم إذا كان أما جاءت في الجملة فهناك جواب، فالجواب يقترن بالفاء هنا. وأما سلوى فكتبت ونقرأ فكتبت التمارين, dan dia telah tulis tamarin adalah latihan-latihan. Kama talabat minha ustazatuha, seperti mana yang telah diminta oleh dia punya guru perempuan, ustazah dia. Fa huna talabat minha ustazuha. Fa huna talabat huwa fi'lun wa ustazatu fa'il. Ustazatu fa'il wa huwa mudhaf wa huna maf'ulun bihi. Al-ummu sami'tu anna al-imtihana, saya telah dengar bahawa peperiksaan qaribun adalah dekat. Wahal raja'ti ad-durusa, adakah kamu telah ulang kaji pelajaran? Fa raja'ti fa huna ti huna fa'il
wa ad-durusa maf'ulun bihi. Adakah kamu telah ulang kaji pelajaran-pelajaran kamu? Wa darsul mufrad jam'uhu durus. Anisu na'am qad raja'tu, saya telah pun ulang kaji ba'd ad-durus. Fa huna raja'tu wa raja'a huwa fi'lun wa tu huna fa'il wa ba'd maf'ulun bihi wa huwa mudhaf, ad-durus mudhafun ilaihi. Ba'd maf'ulun bihi. Fa naqra na'am qad raja'tu ba'd, laysa ba'du, laysa ba'di. Fa ba'd maf'ulun bihi, ba'd ad-durus. Ya ummi talabat minni zamilati. Maknahu kawan saya telah minta daripada saya ni. Zamilati huwa fa'il, zamilati fa'il, zamilatun mudhaf ila ya'i al-mutakallim. Zamilati muraja'ata wa maf'ulun bihi muraja'ata ad-durusi. Untuk ulang kaji pelajaran ma'an bersama-sama fi baitiha, di rumahnya al-yawm, hari ini. Wasta'zantu, ista'zana, ana sta'zantu, anta sta'zanta, anti sta'zanti, wa sta'zana wa hiya sta'zanat, wa ista'zana bermakna minta izin. Nah, minta izin. Fasta'zantu, saya telah minta izin abi. Aina al-fa'il? Al-fa'il adalah tu, saya. Yang minta izin adalah saya. Dan abi adalah maf'ulun bihi wa mudhaf ila ya'i al-mutakallimi. Una wasta'zantu abi, saya telah minta izin daripada ayah saya fi dhahabi, untuk pergi. Nam wa samahali bihi, maknahu abi samaha, beri izin, li kepada saya, bihi fi dhahabi, untuk pergi ke rumah kawan saya. Fa al-fi'lu samaha yata'adda bi lam wa ba. Lam wa ba. Dia adalah atas, datang selepasnya adalah lam wa ba. Misal huna fi dhahabi wa samahali, dan dia benarkan saya, izinkan saya, bihi huna makna bi dhahabi ila baiti zamilati. Al-ummu alhamdulillahi. Alhamdulillahi, alhamdu mudhaf. Nah, alhamdu huwa mubtada wa lillahi huna lillahi. Limadha lillahi? Lana li min hurufi al-jarri. Lillahi. Misal naqulu al-qalamu li at-talibi. At-talibi limadha? At-talibi li'anna lam huna min hurufil jarri. Zadakallahu ilman nafi'an ya binti. Zadakillahu. Wa huna zadakillahu wa ki huna maf'ulun bihi wa Allahu fa'il. Allah tambahkan ilmu pada awak, ilman nafi'an wa ilman al-maf'ul bihi atsani ya abati ya binti, wahai anak perempuanku. Anisu ya ummi ittasalat biya khalati. Ittasala man telefon. Ana tasaltu, anta tasalta, anti tasalti, huwa tasala wa hiya tasalat. Wa huna khalati muannath. Hiya fattasalat biya, ittasala ta'adda bi ba. Ittasalat biya khalati. Khalati adalah emak saudara sebelah emak. Fa emak saudara saya telah telefon saya, isabahi, pada pagi ini. Wa sa'alatni anki, dan dia bertanyakan saya. Sa'alat, hiya sa'alat, maknahu khalati sa'alat. Ni huna al-ya huna maf'ulun bihi. Nam sa'alatni, aina al-fa'il? Al-fa'il huwa dhamir mustatirun takdiruhu hiya, bimakna khalati, maknahu saudara atau emak saudara telah telefon saya, telah tanya saya, anki, tentang emak. Ki huna makna ummi, wa sallamat alaiki, dan telah beri salam kepada emak. Ki huna maknahu al-ummu. Akhbaratni annaha. Akhbaratni maknahu hiya qalati akhbarat, dia telah beritahu ni saya, ya huna maf'ulun bihi, annaha tasalat, dia telah telefon biki. Nam ittasalat biki miraran, berkali-kali fi sabah, pada pagi ini. Wa ma radati alaiha, dan emak, dan kamu ya emak, dan awak emak tidak balas panggilannya. Ma radati, tidak balas panggilannya. Limadha ya ummi, kenapa wahai emak? Fa al-ummu nasitu jawalati, saya telah lupa jawalati. Jawali, laysa jawalati. Idza kunna jawalati motosikal, kuna jawali telefon, fa naku nasitu jawali, saya telah lupa telefon saya. Jawalun telefon. Wa taraktuhu, wa taraka tertinggal. Taraka tertinggal. Wa tu huna fa'il, wa hu huna maf'ulun bihi. Hu huna maknahu jawal. Fa taraktuhu maknahu taraktu jawali fi ghurfati, dalam bilik saya. Fa alayki wa 'alaiha assalamu, kepada kamu dan kepada dia assalam. Wadah?
Kama kana fi an-nas al-awwal, seperti mana dalam nas yang pertama, an-nas al-thani aidan nahnu al'an natakallam fi ماذا في الفاعل والمفعول به. فاعل والمفعول به. وفي هذا النص ليس هناك شكل، tidak ada baris banyak, tidak ada banyak baris. lakinnakum idza fahimtum madza bayantu lakum, yang saya telah terangkan kepada pelajar-pelajar, wa antum turaji'una ad-durus wa taktubuna al-wajibat, dan tulis wajibat insyaallah. Laysa hunaka su'ubah, tidak ada kesusahan fi qiraati hadzal nasi, untuk baca nas ini insyaallah. Fa insyaallah fi ad-darsi al-qadim atau fi al-fasli al-qadim, pada pelajaran akan datang, nahnu nujibul as'ilata, kita akan jawab soalan-soalan allati tata'allaqu bi hadzal nasi, yang berkaitan dengan pelajaran ini biidznillah subhanahu wa ta'ala. Fa nahnu natawaqqafu huna. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.